हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर नाम श्री बबिता बरा और आज विजया दशमी दुर्गा पूजा आज लास्ट दिन और मैं आज एट भिडिओ शूट कर लाइसो और भिडिओ अपने चाब सम्पूर्णके चाब और भिडिओ केनेकुवा लागे आपनालोके जनाब। एया आमार गाँवर दृश्यरे ছন্দ নিয়ে শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে এলো 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 देवी देवता और देवगोसानी सकलोके जुगदय नदीत विसर्जन दिया हब एतिया चौक तार दृश्य। আজি দিনটো ভিডিও আপোনালোকক দেখালোঁ। এতিয়া আমি ঘৰ যাওঁ আৰু ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো চাই কেনে লাগিলে জনাব আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।